we 20 years na uko bike 24 uko kethia beka stage ketha amwe yo muno ka mwitu ka nini ka design Uwai tikuku ni off obamwena chu beka freedom beka ka stage kuka then you can hook sailo kwenda and unakwenda wewe kingolondo wasoma kingolondo ende ni ukule kingolondo mboninga atwawa ba miaka atwawa ba ayutwa bagabo style ya kingolondo yes haya nijo jitha mundu mukanyi na ni twisi ukwetu nenete tuyaka na ni twisi miaka esu ta kwa nundu ni miaka 12 na wake lata bichabu undu baketha bazembe na usembe vya binundu nini lakini nundu nina mensa baithina yes baga stage kaona mwitu akatia mukaji nyenye nake maisha akasi okobo neso ione miaka 50 akasi kwa 20 mpaka 24 yes kabisa so no sio ukasisia maturity ya mundu no kasisia miaka no nundu asia miaka 18 ndo ni miaka 60 haiwezekani si sawa kana miaka tutwane we miaka 18 na kwa ni 18 by the way you know ni hizo konombesu ewe ni siko nombesi ikenda bo wana ndo akaenda kila muthenya akaenda na ni wisi no la wana withaye wikwao no kona wana wa form teens yeah 18 matines kuti ni bado omwe aina kota la sio zumbe wake ta usaidi wake ta okay sakwithia nditokwete ku anyway alwani chao mwe wilondo ne kweta kote wo muthuku mwe wilone wanako withi abena thina wisiza isu aka amwe metha manyunga mbimbo neki manyungi dunia no wisi ila hormones ya kuyana nituma adolescence isu nituma mundu anala na mitoki na anyala na mitoki anyunga suibe zero estrogen gerera wata kana mbimbo naku are you for real ne kuyai omuntu okwesela jogoro diba muturandi sebe yetina ona ndinasi adriva nasi ya muturwa country bus Machakos country bus munge ningo sute da we apili kana I reveal Watukese nindino wakilungu changathisia watina tesa yakele tukula niti age oku wabalotwa iwa kana wabalotwa nila numa kanasia ndino wa mutwano and then what you inena kwesela 0700925925 na 0733925925 no nenda ninaitwa katika fan page ambayo